Pemirsa wilangan kasus HIV/AIDS ring Jembrana keuningin nincap ring warsa kalih tali kalih likur. Katah wilangannya ni kepanggih kantos dasan kasusnya beran bulan. Kepala Dinas Kesehatan Jembrana Dr. Made Dwi Payana ring galah ritat kala masang baliho Hari AIDS Sedunia Mausang kata wilangan sane nincap tiap bulan selami warsa kali-tali kalih likur kauningin pitu kantos dasa diri. Pemekas ring bulan November wenten 15 diri akehan raos saking yuse sani kantun produktif. Ring sajroning usaha nambakin panglala piungkan inucap sayan raja kemargiang sosialisasi nangiang rasa eling miwah kemandirian krama. Pamekasnya nih krama istri, anak miwah remaja. Ngenenin indik panglimbak kasus pinih anyar manut dane kekan tenang si demawawah santukan krama nenten purun antuk nurek sayang kesehatan nyani. Anutin wilangan kasus anyar HIV AIDS ring Kabupaten Jembrana ngawit warsa kali-tali 14 kantos November warsa kali-tali kali likur estimasi odha mungguh kantos 404 likur diri tur sani positif wenten 706 dasa kutus diri. Dani mausang pasien sani molihang ARV wenten 500 sangang dasa 6 diri. Kantos mangkin sani kantun minum ARV wenten samas petang dasa sio diri. Lianan punika kauningin wenten 21 diri anak keni HIV tur dasa diri krama istri sani mobot. Selanturnya nih sani sampun seda wenten pitung dasa 3 diri tanpa keterangan wenten pitung likur diri. Katanya nih mayuse selikur kantos 3 dasa warse wenten 106 dasa siki diri. Yuse sane produktif mayuse 3 dasa siki kantos petang dasa warse wenten 107 dasa pitu diri. Sane mayuse petang dasa siki kantos 50 warse wenten 106 diri. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.